Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kafir belapin bet da ke Perdishnong Cultural Club hatu ber kemachnong East Genty Hills District kebansolong haka arpusal trik berkarpusan trik lalingkot aratar pausan. Haga ni gesngi on sepenlong iga jingpen khalai nusib haga ba ke kusnam beningkong on air ke Mahindra Thar Rocks ke kusnam ke ba ada ke Alto K10 ba ke kusnam balai de ke Scooty ba de lokata kindan sah nyotili consolation prize ke bekit de ke song pisah ke marshi wajar tingka. Kedua jang tiket ke long tang lai pho tingka ke wei ba lai spa shibog. Kendan ru ke Express Lucky Draw haga ba ke kusnam beningkong ke long de ke song pisah ke bah nyo wajar ka kusnam ba ada ke Samsung Galaxy 5G baik ke kusnam ke balai dengan song bisa ke prajar tingka. Ki buka bentit online ki laban telefon hau number Riu not lai lai sau ar not bat prakandai nyu sau lai iwe kendai sau not nyu. Hagini ke arsni kendan ru ke jing penyatur masi nuduk ke por shibeje shaneng bat haduk ke por ka abeje shaneng. Hakar pusau trik lalingkot aratar posan ke DJ Fifi baru DJ Meban ke zapin shongshit ikipat ba ngaduk ke por nyolai po janmien bat hakar pusan trik lalingkot aratar posan on zapin shongshit tu Steve Jerwa unong shot betebin ubra job ya kanam lakdu haki India Best Dancer nang tade Umonmi baru Johnny lambat ke kenhon shot Eastern Dance Icon Dance Academy Shillong. Hak singi ke baar kendan ru ke bumper housey ke bekit ya ke song pisah ke baspolak tingka. Ia kuat wan sakmat ke press kumni bangila pelai ya kata ke fit badan hak chnong jongi hapo teber kumai chnong is Genty Hills perdi chnong te ke fit kan long ha ka apa sau trik jong tau trai bat arpusan trik jong jen arjar arpusan te ke fit bala penkre ya ke chnong perdi chnong cultural club bala penmi ya ke fun mah te ia dalam kamu sekretari jangka klub atau kinong kinkar ki jangka cenong buat jangka dong. Dia iwan kumni ba niya pengkre kata kafe basibun kaji pengkre jami kata arhusau buat arhusan tarik jom tahu nai. Dia arhusau tarik kenongkong kasni ka dewan midon ka jing pengklai yatur masih dia ong mau sangi. Yatur masih menski kamasi ru ki bahek wala paunam batna kasi batna jentia te haka janbit pat ngilai stang ka DJ bala wan napo sulong ka DJ Fifi nantau DJ Meban haka ta kasi ak sautrik jomu jen araja arusan te ka arusan trik jong jen arusan pat kajing ya pun krek kalong ka first prize kre ka Thar Rocks ba arpat ka Alto K10 nang ta balai pat ka Scooty nanu pasal hadu terter hadu basipo pat ka don consolation prize neutali ha ka don sipo jar kawe nang ta hadin ketu ka hausi ru gila pen krek ka bahek ba full house kalong samlak tengka nangta gitu ki Jolly Five gitu ki top line bottom line center line ki la yakut baik gitu marlak mar silak kawe to all total kan long baik sipolak no kata hausi nangta perdi tadi masih bahaya le harta kesni arsan derik dayu saunana na ke jongcha versus wa bro sang ma bisan naga chnong mendeti ke wa arpat brai ma doktam versus wa brai ma pel naga chnong so kompar ke hagapor meski de kita ki masiba pen yatur hagataga sni arusan tarik benajan arjar arusan ke benmit pat cibun gi item bangi lapan krek hapo tagamagan nandu Express Lucky Draw hadu ki housey ke total yung kato sipaulak da
full house man sanlat sandli gila nyuara bu ya skrip kama silak te nang taru nang don ka lucky draw ke bahe la ke bangi penkhalai dei ka tharok bat ko ar ka alto kitten ka second top ka balai pat Scotty ka nya don nyuli ki press ma cepat ajar ke constitution press Hadirin kata mesti atur menski ke janbet pat ki ya don hakamit apusan u Steve Jerwa badang su dep job ya kan ke India Best Dancer season 4 ka winner jong ka Indian Best Dancer 4 atau in one haka ta ka fet ke jongi menmet niau buje ai janbet ini stam ya kata ka jingsat jong hadirin kata dang don show ka jing DJ Bam ikut by DJ Bam Monmi bat Johnny napo Gentia Hills te hakata ka apusan tarik kai tuplang bat Steve Jerwa nangta so Monmi bat Johnny te sakawero ka express lucky draw ngila pen kre apusan tarik jen kadai first prize kadai new puja te baar pat kadon Samsung Galaxy smartphone te balai pat prahajar tengkah kador ka tiket ka long tang arpu tengka sisla jong kata ka express jong lucky draw te kata ka express lucky draw lo ingin play ha kaju ka sengi after jong ka penkla ya kan ke lucky draw ba ka jong ka thar alto nangta ka scooty te jong kitu ki jong ki thar ki lucky draw pat ka chom dor tang lai pho tengka per piece te per book kan long lai spa tengka te pai ba nga ai kublai phi nga karpat rit phi ban phin snova ban yawan ban ya pensiong chit ya kan ka fet ka jongi bala pen kre hapo to ber ka mai snong aka jing ya pen kre jing ya pen kre kum kini ka fet ka don mai ka jing like lani ka jing duna nagaliang ka jongi ngila karpat ya phi la don ka jing pen khlai jongi ka long ba like ba tamru ba snowi ai tang ka we kan ong karpat ya phi hakra ka sngi menmet khat we khat ar bije menmet gin pen khlai ya kan ka ka lucky draw ka jongi te nin plus ya kan ka khobor hapo ka social media plus haka YouTube channel ka jongi bakarteng vmix film hang tu ngin pelai ya kan ka result jong kan ka fit ka jongi te lada don kilok ki jor by yo ya kan ka price in case lada ki kham slam ban one claim ya kan ka price ro ni ipor yang yaki ban one claim hapo si benai te in case lada don ki perlok bala ja tiket nani la klet nani misplace ya ka tiket ro dan don sakalat ban ngin pen klai biang ya kan ka lucky draw session pat ngin ailat ya ki piba ki snubha bu bha ya ka tuka tiket bala phila thet ka pang mo pila try ya kalok ke jongpi in case la pi misplace la ne pila bu chanu ro ngin ai biang saksisen kalat ban pen klai biang ya kani kalok draw ke jongi ni kwa ban tip sapi ka khobor hagta ka fet ke jongi nimsha ban ba pin ra kenu ka pinja stall hapo ka kata ka fet ke jongi ngimsha dan yang ke komiti yang kejongi ngilarai ba ngimsha ya ki ero ki ba wan distol hapo kata ga fi kejongi te ni kwar pun sai phi khamtam ya ki pralok ba julik chakayeu khamtam ha ga fit te hadu ginong de tim ngisha ero ya phi ban wan de tim ha kata ga sngi da ka gador ga ba ngila ke komiti la rai ba be pin la ban di ndrei dagador ba pin siu chia ja ka te mar chia ja ka mar we ka kinong de tim te nang tanga tepat lem ya pi ki pralok prajor ba pin wan kerjaan yang ni kenang ba ka jing pen long ya kata ka fit jongi in la ban pen bit pen biang
hak jingim kan hapo ka dong kecnat ke jongi hapo ka senang tu ber ma senang. Hello perlak em open tip OEP em go fit open kret da gedong perdi chnong hatu ber kemai chnong ka arbusu trik ka arbusan trik ubanai January arajar arbusan we hagani gisngi da open klei gile iglok draw ka first prize da third rock second prize ka alto ke 10 second tom ka third prize da skuti we do em le nyau teli ki consolation prize chpaw jar each idor yong ka ticket to du lei phau tangka don hi le spa chibuk ki kwa uthet online le yi phi thet langba kini number wa dupo hini we hagani gisni do emle ka yutor masi pen artsni arpuso arpusan we hagani gisni do emle ki artist ki one perform ki pero per hak arso trik do one da DJ Fifi wa DJ Meban hak second day one da one perform da umon mi wo Johnny we da one le we best dancer yong i uta to Steve Churwa we da one le ki Eastern Dance Icon Dance Academic Shillong hak second day do emle ka bumper house ku wa chipau lak tengka ka full house to san lak do emle san teli ki lan chilak i chor yang tiket to du chi jar tengka don hi ku wi the thino e tiket house dang gat mi wat try your luck